biaso to yakoye enso edia amomo Bayern Munich etenafie ehia Salzburg edia boni ama biaso to yakonkan enso honomo sei ena esitie Borussia Mönchengladbach enso betenafie ehia Shakhtar Donetsk enso edia boni sa enso na Inter Milan enso tenafie ehia Real Madrid edia boni ama biaso to yakonkan enso honomo Olympiacos betenafie ehia Manchester City enso edia aboni era kopimo France ne patema Marseille so tenafie ehia FC Porto enso edia abani ama biaso to yakoye ena Ajax so tenafie ehia FC Midland enso edia boso ama biaso to yakonkan ena Liverpool enso tenafie ehia Atlanta Yaguso ewa monone ya di latest no eba na no Champions League no ewa Ukraine Kiev Metalist Sport Stadium FC Barcelona bomb and say Bogana EPMO any Dynamo of Kiev at the Champions League at the Kwashe so open your friend Ronald Koeman ye kan ye di kankan sa blante Lionel Messi o timi dramo ensia kan en fairmont team my friend Barcelona na no of course open your friend Ronald Koeman esan ye na de ni biem elidi Barcelona amom kwache Dynamo Kiev ebo me kan 1 2 3 4 match say Kiev entimi antika no bi ablante o she go ablante friend Sergio Def our free Chelsea United States of America no na about netima ya bakwasem in the history of Barcelona so player netima be player number 89 wetima share Champions League goal edema FC Barcelona oni abante e fan Martin Braithwaite no ono so be player number 88 ono netima share goal edema FC Barcelona na sabrate American semi our free United States of America no wababa ya bakwasem oni ni player our free United States of America wetima share Champions League goal edema FC Barcelona boboko no hono na yeguso the latest ne ba mami ko Italy ko di komo unu se na Champions League match kese bako todwa Inter Milan aton Sadia fe Los Blancos Real Madrid boboko no wa me the Champions League na hyehyɛ so na Zidane se ne disaster the man team na so na me be break him out sa battle for Karim Benzema any battle for Sergio Ramos no se mlante me no wetimi nsi akan fe ma Real Madrid boboko no and of course Zidane se yenka se ne ko base penalty etimi basa game ma Ramos se Sergio Ramos ni ho abate Karim Benzema ni ho and abate a se penalty ba won ko Abrante your friend Eden Hazard no say wo say Hazard in sunimu na penalty badia Abrante friend Toni Kroos and eba Zidane catch ne mrante no the likes of Rafael Varane sa Abrante friend Lukaku no ekwana mbefa so amotake no Abrante no sa Abrante no kuta ball na won 10 dia Manchester Madrid for defenders no enya na joso mkotake Abrante no nemo sa Abrante ne 10 dia Madrid defenders no ehwe nie esa sa Abrante Lukaku no ni hu when he latest if you Abrante friend Zidane or head coach Edema Los Blancos Real Madrid eso on Yumremu Manchester United so ye enko fan sama eba no pay enka mi fanche de na coach na sub manager edema Manchester United pa fan Ole Gunnar Solskjaer and now dia basketball den sempa akode ma branch fan Bruno Fernandes na ne se enra da game kase pa etumi etodwa ewo Manchester United and so ne patema etodwa ne manina enso ekoye edema omo to atena makomako enan na enu na Bruno Fernandes eto antena na makomako miensa and a penalty samba here abrante ko tambe to one ayasa obaba bomb and osanja penalty ni mu edema abrante fan Marcus Rashford say Marcus onso beje na bonus to atena na ne matumi akoye edema Manchester United no no papa na da betu jase eyen dan fofa anasa biakoye Manchester United boboko no mu so na yini papa efise Bruno Fernandes sanko yobi akwa to atena miensa no enya de obeji aba no mu edema abrante am ye fan Marcus Rashford ema no so ko cheba ko no enso ede ka ho na no ena da betu jase abasobo den sem de koye pa edema Bruno Fernandes se fi se obepiem Manchester United se opepele ni penalty boye pa dia na nka ye Bruno Fernandes na so ndrada odi akoma pa eja ball no edema Bratia ye fa Marcus Rashford ema no so de to atena ema Manchester United record 4 goals to 1 eno so abaso body sema ye akọ edema ye Bruno Fernandes ye guso the latest ne ba ye wo Champions League mu sensem no yanko group A no unu se group A no ehu ye pa team my fan Manchester United 9 points Paris Saint-Germain 6 points Southern team my fan RB Leipzig no one also 6 points and a team my fan Istanbul Basaksehir also 3 points na no hwe South group na aye hu ye papa and open fan Thomas Tuchel on a head coach and my Paris Saint-Germain no open so hwe South group na ehu esan say the match kese bako against Manchester United Old Trafford open so kodi nkuko dia na team my fan RB Leipzig also timichi Istanbul Basaksehir timichi na one hwe take over bi ebetimi aba na no nema atima ya bakwasemo eno nema go no otimi share no ama sesi a ohwe players a efi South America
ɔmo piem wɔ Europe esia kan wɔ Champions League goal no ma Neymar betima abɛtɔ miensa abrante a wodi kan Lionel Messi wɔtima hyɛ 116 goals abrante ɔtɔ so mieno Sergio Aguero ɔno so sia kan ma Manchester City wahyɛ 40 goals ɛna no abrante fɛ ni Neymar ɛso betima hyɛ 36 goals ɛwɔ Chelsea Champions League abakwasɛ mu na wohwɛ no a Neymar san ya abakwasɛ mu ukɔ in the history of Champions League and as a player esia kan wɔ Emma Paris Saint-Germain na abrante fɛ no Roy no wahyɛ 72 goals na so no Neymar goal no hyɛ no abetima break and as a wetima be pa abrante fɛ no Roy ho aba be hyɛ goal eti Neymar aba beto so bako sa enkron a latest no anope yade ba na Thomas Tuchel and central for kobusa no se kwan ben na fa so yi Neymar eyi Mbappe free mo and say central for mokasa de hia ne se Paris Saint-Germain etimi awini age ne 3 points e de free RB Leipzig bobuko no so ho yewra mu aye Chelsea fon so ye ne anope nsema efi Frank James Lampard so ye e de ba enso ene se nrada abrante fɛ Olivier Giroud efi bench ebe batram e de matima fɛ Chelsea bobuko no enso ho no am eno ye ensema efi no e de ba na no e na Frank James Lampard to job oso hwe Olivier Giroud la otumi se no modern bond e ya ade so ani ye papa nti efi nde kode Giroud entra enkoso entra e Chelsea bobuko no mu na e ya de starting lineup no dane da obetumi start abrante no esia kan de ma Chelsea bobuko no efi se kopiemo awa Chelsea anim ho de Olivier Giroud ya abrante a o experience ye papa so fi bench kra no ba e de bia do to bi boa ama Chelsea nkunimde no ekoye e de mo eno so ensema Frank James Lampard ede tudwa endano pay afa yanko NBA mu kakra ne yanko di nkomo efa letters a efi NBA mu ede ba na onu so opani efa no Pope Francis ona je se oba Roma sorry a wo wiase ni a opani ne doma no eno NBA mpani for opani efa Mr Anthony one ne nkrofo timi ko share opani e wo Italy abonten so omo ko didi nkomo ena Pope ede to omani mu se NBA mu ko wiase na mu ko di nkomo emfa social justice ho na mu chekere nkofo se wo ba wiase a nkofo start yetete nkofo fa ahodie so nkofo nya hwi wo krodua mu a eti ono Pope no waka che NBA for se monko na monko tufo monko na monko chekere se wiase no ese se obi atimi nya ne freedom unu se nche na brofo no omo che before no mu tietie fa ahodie so eti Pope de na ne atomo se NBA mfa so no mu chekere America for no mu chekere wiase so obi atimi anya no fa ahodie mami ko Ronaldo nkodi nkomo unu se no Juventus etimi che Francos team no ebone kamie no e ma che se Francos eteka no baako na Francos for ne di kan kwato atene di kan e na Ronaldo teka no na unu se in Ronaldo no waya abakwasemo se sia wo ba ewiase ni a Ronaldo different clubs teams bako start 36 and on Ronaldo no watimi ahye Champions League go no aso aditia no na Lionel Messi and na ekuta sa record no na bi mefa say Ronaldo etimi ahye 34 different clubs and na ewo Champions League no Lionel Messi na ekuta sa record no Messi etimi ahye 36 different clubs ewo Champions League no na bana bakwasemu a na home teams no na Ronaldo and say yetrefie na ya bobo ewo Champions League no na Ronaldo ahye 69 na Lionel Messi ahye 70 na so now of course Ronaldo go no share no abrata no so etimi ahye 70 goals ewo home and now Champions League mo and Ronaldo say na timi age say wo hwe Ronaldo a say otaya abrate Lionel Messi e wa bakwese mo mami ko Bayern and then so many Salzburg ebo abrate Nicolas Sula open fan Hans Flick say nya de obetima ma abrate na start esa sa abrate ne to timi abobo abrate ne timi ayekese it abrate no onko no sanko training na ne so ne nten ansa abrate no enya de ono Hans Flick no obetima ma na gire mo esia kan e de ma Barbarian Giant anase Bayern Gboboko no mami ko Cesc Fabregas no osia kan ma Chelsea abrate ne nei osia kan ma Monaco or say no abrate Messi Mount I will say Academy Chelsea no and no with me enjoy abrate no esa sa abrate no na ni money bono na ekejua and no for so command here e ma Star Rangers etimi anwo so e ma Chelsea timi winning some match no or so na abrate Cesc Fabregas no obo na basu ye pa na abrate Olivier Giroud say nya de obe free Chelsea etu ye Chelsea fan na mo expect so no abrate Olivier Giroud no obetime free Chelsea a ye ka tuja so no abrate Olivier Giroud no enya de obe free Chelsea gbogbo no so ho yemre mo Pep Guardiola so ye mfa samba ku fu no famra ndano pay na ye kan dia join ye yakupon aduma enumre Manchester City ejina kuno omne Olympiacos di boani na no na papa for Pep Guardiola ono na manager edema Man City boboko no akasa dia tuja azuba piemu ewo eye English teams na aya na ba Champions League anema entumi koye kwa from omo na so mo kokune pass afio de odini se ne bo akan dia tro bia se eye Pep Guardiola ne team eye Man City boboko no bibia betumi koye pa enso dia mo o Champions League ni mo
ɛno ne nsɛm ɔde ato dwa ɛyɛ ɛnɛ arɔpɛ ne yɛnkɔ wura mu ɛyɛ Liverpool bɔkɔ no mu so ansɛm a ɛfoɔ no mu ɛde ba ɛnso ɛne sɛ George Club ɛtumi akasa sɛ aberanteɛ fɛ ɛyɛ Takumi ɛyɛ Minimano ɛbɛtɔ dwa sɛ aberanteɛ no sisi adeɛ ɔso ɔnkɔ so antena Liverpool bɔkɔ no na ɔnkɔ koden pa na ɛyɛ adeɛ starting line up no aberanteɛ bɛtumi anya ɛsi akan ɛdɛma Liverpool bɔkɔ no nti ɔso ɔnkara kɔma to ne yam na nneɛma na bɛkɔ yie pa ɛnso ɛde ama no a ɛne nsɛm a ɛfi George Club ɛnkyɛn de ba ɛnda no pɛi afei yɛnsi form na yɛmfra yɛmɛhwɛ fie nsɛm baako mmienu mmiɛnsa bi na yɛnsɔle Ghana Premier League ɛno a match day 2 ɛto dwa Accra Sports Stadium ɛyɛ phobia never say die until the bones are rotten ɛto sadia fra aboa kɛseɛ Ashanti Gold ama ɔmo de hyehyɛ so na match ne bɛ wie no na Ablante yɛfra no ɛyɛ Kwame Obin Jr. abo 2 goals ɛna Ablante yɛfra Hans Kofi ɛso abo 2 goals ɛde ama kyɛsɛ Ash Gold akɛse ne bɛ wie no na obi ahyɛ nyɔnko ɛka mmienu na no a wohwɛ phobia lineup a wɔn de wie mu ɛyɛ Ablante Richard Atta ɛgyina mu Mohamed Alassan ɛgyina mu Wivid Kevo Ebobi Ablante Nuhu Sule Ibrahim Lori ɛso ɛgyina mu Benjamin Afutu Ablante ne gyina mu Frederick Ansabotwe ɛgyina mu Emmanuel Nate ɛgyina mu Patrick Razak ɛgyina mu Kwame Obin Jr. ɛgyina mu ɛna Daniel Afriye ɛso ɛgyina mu na ɛsɛ wohwɛ Ghana Premier League ɛmra atase yabɔ match day 2 na wie na sɛ wohwɛ total goals total 9 matches no yabɔ ne awie total goals ɛbɛn mu ɛyɛ 20 ɛkyɛ total wins no ɛyɛ 5 away wins yɛ nya bi home wins no ɛyɛ 5 ɛna total draws no ɛso ɛyɛ 4 sɛ ano hwɛ total home goals no ɛyɛ 14 ɛna total away goals no ɛso ɛyɛ 6 goals wɔ yɛnhwɛ league table no na yɛnhwɛ kakra Accra Great Olympics ɛwɔ 4 points 11 Wonders ɛwɔ 4 points Karora United ɛwɔ 4 points Beche United ɛwɔ 4 points Dreams FC ɛwɔ 4 points Wafa ɛwɔ 3 Elimina Shark ɛwɔ 2 Krobia ɛwɔ 2 Blekum Chelsea ɛso ɛwɔ 2 points ɛso ɛwɔ hɔnom team ɛfɛ Liberty Professional ɛwɔ 2 Ashanti Gold ɛwɔ 1 Tima anase Miss Ash Gold ɛso ɛwɔ 2 points Aduana Stars ɛwɔ 1 Kinfesa ɛwɔ 1 Mediama ɛwɔ 1 Inter Allies ɛwɔ 1 Dream Chelsea ɛwɔ 1 anase Dream Chelsea ɛwɔ 1 Lagos City ɛwɔ 1 ɛna Phobia never say die until the bones are rotten ɛso 1 Abacha Patrick Razak ɛna no a wɔtimi gye man of the match ɛwɔ saa game na ɛkɔ so Accra Sports Stadium no yɛnwura mu awɔ Lagos City for so yɛ nsɛm a efi no mu ɛde ba ɛyɛ ɛndɛ arɔpɛ sɛ adeɛ officially ɔmo da bɛto dwa sɛ coach a na odi dwuma adema ɛyɛ Lagos City yɛbɔ no nase tuo ɛyi no ɛde afiri ɔpa yɛfɛn Goran Baraktorovic yɛbɔ no nase tuo ɛyi no ɛde afiri ɛyɛ Lagos City boboko no mu a yɛsi bepie mu a ɛyɛ adeɛ a papa no ba 17 games ɛna wɔbɔ wɔ winning mako mmiɛnsa pɛ ɛnneɛma nkɔ ɛwɔ mu tini yabɔ na situo ɛyinu ɛde fi Lagos City boboko no mu a ɔmugusu ɛsɛ ɛhwehwɛ coach papa ba abɛbɛdi dwuma ɛde amom ti sɛ ɔyɛ coach a obetumi atwerɛ ɛde akopie mu ɔyɛ Lagos City fo so yɛ na sɛ ɔmo gye utuma wa akɔbɔ dwuma ɛso ɛde amom no ne nsɛm a ɛfi Lagos City so yɛ ɛba ɛnda no pɛ afɛ yɛhwɛ top scorers no ɔmo matimi ahyɛ goals ɛwɔ Ghana Premier League no Kwame Pokusi akandema club bia Kumasi Asante Kotoko Ablante ne timi ahyɛ 2 goals sanso na Ablante Kwame Obi Jr. esi akandema Phobia never say die until the bones are rotten ono so etimi ahyɛ 2 goals Ablante Daniel Lomote etimi ahyɛ 2 goals Ablante Hans Kofi esi akandema Ash Gold wahyɛ 2 goals and Ablante Diawusi Taylor esi akandema Karora United ono so etimi ahyɛ 2 goals afɛ yɛhwɛ Ghana Premier League match day 3 nyame adma weekend sin na eba so Lagos City eton sadia fɛ Mediama Sporting Club ye bomra ne sɛ minua Liberty Professional eton sadia fɛ 11 Wonders no mo dia bɔni club bia Kumasi Asante Kotoko any Great Olympics no empenifo betimi atwentwa san esa Asante Kotoko ewo CAF Champions League nyame adoma Sunday omo kɔ Mauritania no mo ni Nobi Stars e dia kɔ wida so team my friend International Allies eton sadia fɛ Phobia never say die until the bones are rotten ewo Accra Sports Stadium no mo dia hyehyɛ so West Africa Football Academy eton sadia fɛ Lemina Shark no mo dia bɔni Aboakɛse Ashanti Gold eton sadia fɛ Kumasi Base Club Kinfesa Samach no empenifo so sambe time to Samach na hyɛda esa sɛ kwasiada Salites omo free Burkina Faso ewura mu oboase no mo ni Ash Gold e dia hyehyɛ so ene ye CAF Confederations Cup no eti Samach empenifo betwa mu sanso na Busua Dwarfs eton sadia fɛ Blekum Chelsea ene Aduana Stars ayisoja eton sadia fɛ Beche United ena Karora United eton sadia fɛ Dreams FC no so etimi e dia boani enso ho no emra match kɛse to dwa class of folk Asia ya Ash Gold e di boani ema bɔn ko wie tutu no eno ana CK Akunu coach edema Black Stars boboko no ena afa technical director edema Black Stars papa ye fan eye Behad Lepet omu natim ko pie mu ewo eye Accra Sports
Sport Stadium ekobom ani akwa homa omukofie players no Patrick Wazak mom ene adade se de beya ometuma yi local players ni bi e de kopiem oye Blasters Boboko nanom ela beto just our partner say ndrada okwa no ade players no omu impress ni ye papa omodem one day na ekejua sesi ade ohwehwehwemu a se de beya obenya local players ni bi e de omko wuremu oye Blasters Boboko no mu we ye ezime fi CK akono enchen e banda no pay yaguso yamfa yankwa Ghana 2 rep in Africa crop bia Kumasi Asante Kotoko any Aboakasi Ashanti Gold unu say weekend we nya sem ketwa CAF Champions League and CAF Confederations Cup mamisha sem free CAF Confederations Cup Ash Gold energy Ghana nemu akopia bi eno na Ash Gold nyame aduma Sunday e wo Lenkle Sport Stadium no team ayefo Salites amu free Burkina Faso PM wo Ghana no mo ni Ash Gold abehyeche so nyame aduma Friday and team PM e wo Kumasi no ma wo bom ho adwa na Saturday no pa amawura mu wo Boase na Saturday e boy we 3 PM na on be woman on Lenkle Sport Stadium no mo ti da husesie no akwa kwahyeche so na Sunday we 3 PM no wo mo ni Obuasi Ashanti Gold e di ahyeche so referee oba be di game no your friend Isa Mohammed a free Benin referee nyame aduma Saturday and na Holland e wo Ghana ha na mpanifo akopeja no e di na wura mu Obuasi mame nkokro bia ekodi nkomo kakra unu se nyame aduma so Sunday omo wura mu tima anase Mauritania bonte so no mo ni tima friend no be stars for e di akwaye antan so na no na maso krodu watu select 20 players nyame aduma efiada omwura mu Mauritania no mo di sa game na akwacheche so eti Asante Kotoko di 30 man contingent and APF Ghana ha ewura mu wo chese Mauritania no mo ni no be star for the quarantine so club bia Kumasi Asante Kotoko unim se nyame aduma abati former player ayefan Kwame Bonsu no sia kan e ma club bia no owura mu kosia kan West France ene wan hwade e ba no sa blante no wan hwe betima ewura mu Libya no akosia kan e de ma el ha Boboko no e wo Libya bonte so weni letters e di ba na aka blante no eye Tariq Elamte awusia kanjima Brighton ewo yipi no signals na ba no se nyame adema Sunday Liverpool match omo ni Brighton bo no wanhwa Brighton no ebetima mix game no enso wo ho no nenu ana se Kumasi Asante Kotoko ekokosia no bibo na som de abo ani de eno na betodwa se ye goalkeeper captain ma Kumasi Asante Kotoko Brantia ye fan Felix Anainom anano ada match kese todwa omo ni brekum Chelsea e de boss na Brighton prayer endra do ko Charles Kana abetodwa se Brighton twin kobia oba betena fie eno ena Felix Anada betudwa osi Kumasi Asante Kotoko supporters say mombo mpaye na munya rechom se no basa tonom abesi akan ede ma Kumasi Asante Kotoko Boboko no ena enso ne sama efuo no ede ba na menti wemfiri ho na yenje mopoku na mfa yensi dia House of Folk ensama efuo no ede ba enso ene se managing director papa efan Frederick Mode betudwa osi se de se hunua anase wo boyfriend bi ebobo e wo House of Folk dia na sika ne de ede ebegum botom ye pra manema na akoye de mamu pa se se no say $1,000 and a player on Jessica Kra ewo House of Folk no obetumi age ede ase no bottom 50 million Ghana cedis old currency no and na yetua ede ma players ewo House of Folk enu player de omo abusika so kra mu no omo je ede go bottom enti no poku se unua bi ebobo ewo House of Folk dia esi obo na homa mu a na esi kanko a na eba enso eho no ne sama abetodwa ene anope ya soleso na last story de soleso unu se Kofi Lagos City 40 ma pam coach no ho na dia ban say local Blasters from head coach Ibrahim Tanko 1996 obo 1997 obo Borussia Dortmund amomutimi che by team of Juventus eje Champions League no ene wan hwe Ibrahim Tanko ene bewura mu akwakochi City unzo mu kan say Tanko ko has na amaso we latest we kan so da Ibrahim Tanko ewura mu e wo Lagos City akwakochi Asamoah mu abante eviso pokumu Kofi ya sole so ma me fa na se kese emfama efin kansa maka se bana dance hu niam ade akemoda oni size bia etimo amusi asore dan ye ma me ma Nyankopon mo amusi suku mo contractors akese am okrodo mu a mo pesament achi nsuo a chese nsuo nka intimi nyahwe a mo ko efin kansa na mo ko ja dance hu niam ania o Kia station o okwa ubisa kwala wo so hwe efin kansa e ba ni nkonwa papa edigu ye ho yedigu ye offices dia eno an Kia sensu o wo circle adabraka onso duru abetime nkonwa papa e dia begu dem enso na ba no ti papa ye nom ne ma umoja no etimi ni mu abusran ye etimi ma wo veins ni mu efibia wo di pedua no ye dia ye team my friend Isa Hebati and one latest ye ti abetime aba edwa so fresa homatufo 02489833
27 ofra isa hebati amso ebetimi ajoso so ope aloze covenant ana aluminium roofing sheet dia de make am for dia man wa eye ekunfin fori roofing system for so ye na wo kwa won sabetumi aka bi IBR IDD self lock roofing sheet no ni na wo kwa won sabetumi aka bi ama enema atumi akoye de ama near liberty akona na bronsan kase no so store number 20 hono mo na ye wo fra homa to for so no ne ndi nkomo e wo achiresem nina 0362193307 0362193307 and also for 0244749913 0244749913 ofre kumfiam anu bedi nkomo ama bia tumi akoye de ama wo opemo papa noa ama odi ma bia so tumi akoye de ama de Queen's rice and make am for de ama and then anope eyenduanu nduro wo bia kama organic food odi bia betumi akoye de ama wo fried rice na wo no jollof and say plain rice ball mutuo and say rice water na wo ye de ama wedding and engagement and ye and wo ye na opemo ano de na brabe pemu Frimpong Enterprise Akim Odan na ya Enterprise Akim Odan PH Frimpong Enterprise Akim Odan ana Botrem Enterprise Akim Odan Afiapia Enterprise enso ewa chiase na PS Ajman enso ewo manso ahomatofo ni 0543976624 ana betim so afre 0244594307 ofra ye bejo so enwedi nkomo ene anope ofia solo so ne yami adema Saturday tournament bi ba so Akim Odan Old Town Park tima your friend Old Town versus New Town and this match no ehhehye so nya sempeto ye be piem ho eti ye be fa bibia live e wo afige we so tiam no Sunday Old Town Public Park mo hwa Aboozigi team nanim Old Town versus New Town Tumpa GH and this tournament na e ba so yakra mo ebetwi bebree ebewo bebree unia agopramaso nsametia popa de the whole Aboozigi 93.3 Aboozigi Sports dwagum akrobetwie sabebese akwachima ire bia midru Eastern region I just tune it to Aboozigi FM. You get a music, you get the news, you get confirmation and the constituency. Hello, Ohima. Eti saying. Ayo. Na edahin. Mikotade. Edi bensa. Krachi. Obesuja na so behwemkwem. So, na se jane de wo so ayedan kwan de wohwem kakra. Anyway, mekope vitamin B de adwodwomakoma. What a coincidence. Nso no na mekoto, eno na me no. Hey bra, we die wo boa. Oh, ahonfe mintimi ntwa wontro. Sewara. Aha, Vitamilk no emu de he pa na we ni je ho. Mepe Vitamilk banana any choco because I'm black and proud. Hey, interesting. Me dey me a regular guy with lots of energy. So wow. When you kapao. So wow. I can see we have something in common. Ohima, yanko ni yanko try a Vitamilk connection. Wo dey bome kana metia. Anye bia se kwan down. Kwan be. Aha, na muni brebi. Vitamilk di foforo bia be kambusua ne ho ye friend Vitamilk strawberry. Vitamilk energy aduane abri biara. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Cancer roofing systems. New City or Dabron Saya or Miller Station, any Accra station, say, or Damasio or Damasi. Na, as they are saying, some Gini D, and the contract saying, sir, a man is a dying, a man there or die fair. Any, Nadia Odin Yabodia, Menkai Obia say Cancer roofing systems, so they can't turn colored roofing sheet, Wardano say same podie, what Titibua and Cane, nor the Gianoso. Enti, Sawya estate developer, Efira, and now Obia Odin chance in Dijmano, Mahonya, Nako, or da opposite Kia station, a war central market in the Nakoto Aluzing, galvanized, any rubber roofing sheet, a huru bia. What sounds for free estimate and a 20 years warranty wabra. What one chance in Yafia Kachi. And I say, in Tiamo Hotel and Chenho, Nakoto blocks, cement, paint near dance Yahuniaman Kaina Subiwo F and Cancer roofing sheet. Pre 0245 979 311. Me say 0245 979 311. F and Cancer roofing system. How you chance in Papa Fee? Ago, biopono. Dubai misi biopono. Oh, hira krana de bia misi ma adwiri pisa me to pono ama me ho ana ware batiti ni. Inda su biom. Papa ya gan ne nkrofo. Adai.
enti omo ben kra na de biara se osija so na ni ntenwa agemonti so ni na yi sa na minim se ma to empumani se na be ya enenso wonhu se merenoa omo ni bio ende omo no atreke Queen's rice para wa mantem na so osene adikanfo chere na chiakwan Queen's rice ye omo nhihihemu a obroni fra ne fa ba fai ubenya bi atowo Freeport Enterprise na ya Enterprise Abutra Enterprise any baby a wato emu nyina na se upene dudu atu a ubenya wo Bika Enterprise ubetimi afre 054 3976 624 and I said 0244 594307 Queen's rice ana para wa mantem na so osene adikanfo Yadam soko adishimama se wo pese bo odwaton de wo dawuro se wo pese wo kan bibi kire amansan ana wo pese wo ti yendwumadi ase na obusam nsam dia frɛ Aboozigi awo 0302 984 893 0302 984 893 ani wo frɛ anopa awia anumura yabajo so eyambunti ani yaba enti mun frɛ yen na yanimu nidwa Aboozigi 93.3 the best in the east. Yawa Nelson Aboozigi FM 93.3 FM Yawa Nelson na Nelson we de ubo nwom papa evangelist Odro mia na meka radio papa Aboozigi. Thank you. DJ Nelson, DJ Papa, Bombinyum Papa, Bombinyum Papa. Hello, this is your one and only unbreakable Joyce the Blessing, and you are listening to DJ Nelson. Keep it locked, I swerve you. Boom! Evangelist Odro ni emfa wo san kafidie no na tie DJ Nelson enwom papa. Think of life as hopeful. Think of your future as hopeful. Think of what you're going through as temporary. Because out there, God has a plan for you and there is hope for your future, says the Lord. Well, I'm Pastor Mesotable. Shalom, peace, and life to you. Radio papa Aboozigi. Thank you. His mercies fail not. There will never be a day that he will not show you mercy. May the mercies of the Lord be shown to you. May you experience his mercies in all that you do. May you live a victorious life. May you be more than a conqueror. May the victory of Christ crown your head. And may you persevere and overcome. Shalom, peace, and life to you. Radio papa Aboozigi. Thank you. Music upon music, music upon music, music upon music. Me dinya di ekria afa koma yeboa. Ubetimi afra na soa na meje wo so Aboozigi. Sama mama na medini monyane and I say sama mama na medini monyane if you send your way I am me one to Apollo watching it yes aye sama mama
Radio Papa Aboozigi. Thank you. Aboozigi FM 93.3 FM. Woji ayeyi wo fantasa woji enase sewo keka wo atafo hwehwe ase wo fantasa woji ayeyi sewo keka wo atafo hwehwe ase fantasa woji ayeyi wo fantasa woji ayeyi Fatasa woji enasi sewo keka wo afo hwiase ore amayata wamaye hose akuye woko fatasa woji ayi Minian wanya bia ye bia ba wo enyi na ye kafo ye shole ni Jesus amen. Fatase woji aye onyale fatampa o fatase woji enase usana fata rade se wo keka wo ho afo bibi ase ore fatase woji aye musuta wama me hose okuyi ye wo ko fatase woji aye wama ye hose okuyi ye wo ko fatase woji aye Watia wayamaya yes ya fatano wodi asiasa bia dawase nyamye dawase amen This is Aboozigi 93.3 FM, the best in the
East by Yawa. Your Nelson, your Nelson. Aboozigi 93.3 FM, the best in the East by Yawa. Your Nelson, your Nelson. Music of Aboozigi, music upon music. Nelson, your Nelson, the Nelson radio. Ubo nyum papa evangelist go. Niana make. Radio papa. Aboozigi. Aboozigi FM, don't touch your dial. Shut
Aboozigi 93.3 FM, best in the East.